ungayi ngabantu, yenza into ezosiza wena, ungathembi umuntu emhlabeni ngoba umuntu awumazi ukuthi ebusuku wenzani, ngesikhathi esithola esincane ugijima kuphi, ulungisa kanjani ngoba uyathi umuntu hayi mina ngiphila ngoNkulunkulu kuphela, ngiphila ngamanzi kuphela, kanti na uyazi ukuthi yikuphi lapho aphokophele khona, yikuphi lapho asizakala khona. So ungayi ngabantu mbukele khona ekhaya, bantu ohlezi bakhuluma because ukukhuluma akuyona imali futhi ukukhuluma akubhadalelwa mbukele khona ekhaya. So-ke umthanda mina ngithi kuwe sukuma phansi ungayibukeleli, guquke ngedolo, thandaze ukhuleke egameni likaJesu inkosi yamakhosi mongcwele umbukele khona ekhaya. Jehova manje ngikuthula sabeka ngimgcisa amandla kwasamakhosi, uNkulunkulu sezulwini ngale jazi demandla kwasamakhosi ngithi makhayi le jazi limoya ongcwele mayiphisa abantu abakude kude. uNkulunkulu aphathe okucaka kuba lena video nje manje ngicela ijazi kwasamakhosi, uNkulunkulu amandla abantu mababusise kwasamakhosi, ngizawuvuma kwasamakhosi ngo4 o'clock namhlanje kwasamakhosi ngiyongena emantini. uNkulunkulu aphakade, uNkulunkulu ongcwele ngiyakhuleka Jehova, bonke abaningi ayithunywa nesimo samadlozi ngibe bakuphikisa ngamandla emantini namhlanje kwasamakhosi. uNkulunkulu aphakade, phakamisa amandla akho kwasamakhosi, uNkulunkulu sezulwini Jehova manje ngikuthula sabeka, uNkulunkulu ongcwele yenze amandla kwasamakhosi akukhanye umbukele khona ekhaya, makaphile ogulako esibhedlela sajele okuphinde kumagumbini abanomhlaba kuze phakade, amen. Umbukele khona ekhaya, yethemba khohlwa. Lela video yenza njengamanje isikhathi manje ngu 12:25 nasi imbukelo khona ekhaya, nasi sibuke kahle, nasi 12:25 kusebusuku njengamanje. Ngaphiwa lamandla okukhulela, amandla okuthandaza futhi ngiyazimisela, ngiyazi into engiyifunako. Ngithi mbukele khona ekhaya, yethemba bese uyakholela. Ngeke ubuke lena video njengamanje sokwenzeka imanga, thola umsebenzi wena, thola umshado, uzoganwa, uzowina ilotho, uzokhona kwakho umuzi, uzoshada, uzolitshola, uzoba nomuzi omkhulu, uzokhona ukuthenga imoto, phama esikhundleni emsebenzini, thola amathenda bethenga kulibhizinisi lakho, khona ukuthenga ama-quantum, emaloli, bonke abenza okubi kuwena kuyobuyela kubona njengamanje. Ngithi mina kholelwa bese uyakhomenta yazi lamini khuleka nami udokotela wami, umuntu wamanzi mina. Inkosi nibusise, ngiyanithanda kakhulu, amen.